eja kwabna me nkata eji ani nya no bi wo kan eja page 7 page 17 ye tenda no ma bi a me Saturday me na me yen sa interview ye tenda no ma bi a me gidi se ukwa ye be bia de ma che se match se woni yiwe matches we na be weekend we be twa we na we in delayed transmission anya se ukwa na de ama obi se je na kona ko kire de obe ya ama o man no wo na de ni kura o e na wo to ama obi se for sikabra na be yi matches no man na se wo na wo nto man kwa wo na o ye adwuma na ma se wo kire no nya wo pe akofa bansi ye no o ka je se afa no magic contract afa no ba be matches o be which is not done anywhere unko yi to na South Africa omo na be che match very good enye GF na be che o mu se GF woni ne tenase no dudu o sei woni ne tenase aha woni ne tenase na woni na hyehyɛ se ubeyi we ube record na watwa ana menye sure se for incident ne nkeka woni ade no omu dume kan kire se ye ball league na centers bi a camera nko ho because me Saturday me TT Brothers interview bi na me wa me bo ono kura division 1 match no GF camera ko ho tie ye den the biggest club in Ghana kotoko bobo ni asi FA camera bi anko ho I was say ye nyanses bi na je sukra ye na no ye kasa munye ni ye na nya akono because heart dey say last week English league me ade ma more results bi aso me betem o piece of me ka say me mama no need bi aso ya de ne ye nye na nye yi ye ntro no be hwe ya South Africa di independent no mo nye ene Africa nyina o league na ye papa companies sponsor ni ade Vodafone ni ade di be on sponsor e bia ba Ghana so mo nye ye ne ye ntina companies ni dwane because so wo ya ade na share ikwaku nhwe obi say start times for no boys no mo ye adwuma mo nchi omuka social media dia minimal on some kwa komodi o mo ya ni dia no mo dwane ti no mo ko ye adwuma kansem eye frefre kobo edu ba bia last eyi omo mo kodi contract no Graham no me don't fi GTV na kwa comment mom no mo giska enipa ni wo mo de betumi aye me na me ka se na mo sports ministry o mo si DNT na o mo sha no UTV ye ne ye sports mo na mo ye sports mo ne sports ministry for din kita ho we GF asem any GF no o mo si DNT na o man fa ma GBC se GBC no mentiase ofum wo kwan ben so na se when me contractual obligation me kan se o mo si GTV for say so on konya contract bi at the sponsor league na on be 30%. Omo ka say GTV for say a radio right no yem fa ma omo nko a ba ya de me kan say won fifi esin a yen repon konam okay say ye ya de na hyase na say starters obi bi obetumi de aboa hwe ya ma me nka de nko asa me ba GTV for no jojo na won chom so kwasi nya ntachibre kwasi nya ntachibre omo sa contract no na wo mu so omunye AstroTurf ma GF no ebra na asemfa we ni ma start time for Korea omanye na wo mu so omto OB van emfa ma GF fo ya okay sa we no ma nyina be bia me ne ket nya adwenu no sa bra so na wo mu bi ana MTN FA Cup wona wo ye chairman ana mu yi matches ni bi this wa ba na be sign contract fofra e de na mu say na masen aba biem dada na mo ye ya na enuma na e wo so mo ye no ewen bracket na ankasa mu bra now then am for of him say obey adie kama me feel say kwasi nya ntachi ye kan wanye ni ya mi nkonye onintadua chi nka so nde oba oye mi krom ni kwa pin to nde da bi enya time there what time ma no okay time there what time ma no but say no man ya e was ye bisa questions bi na o sorry no hu say enye easy sa no ye no because kwasi nya ntachi sign 17.2 million dollars for 10 years. Okay. What they now sign, no, $5 million for 5 years. And no questions will be where was he? But me, the maybe say contract that na omo abrogate na no maybe go no man ye no man to me fulfill no. And somebody no mo kan asan atam we nso dia ma we kura so mo hu so. Na ye say omo no mo nye trustworthy enough say oni omo ko contract omo be di so. Cause first on your ma abrogate contract ni su ne ye wa. To me ensan be bi say omo say mo nye dada no. I don't want to miss. I the same company. I know, but say because no want to mean the omo nhihye so no. Enti na mo abrogate and how was it abrogated? Edu baby no. Na ye more match. Inti start and van kasa okay, me no ma sign contract. Matches near there enko so. But Obi Van no, the time so yansa na ye ba betwe league no. Time also mo de Obi Van ne ba no. AstroTurf number also mo ye no. Se nye ni nyina kwa na o se nko ma ye bi ansa na abrogation ni tumi ba so. Okay. Ana ni nyina nkamfu ano. Oni nneoma odba betwa matches ndi ama Ghanaians. Enti se we wo nneoma
na so ni baby nye yi a eya setena ene George Star Times mo fa we mra mo so mo fa we mra eya ahase ne ye enu baby a ye to South Africa na Algeria no ne Egypt for no bring back the joy you horse ad de ne enti yanye ne kakra akra ne mpagya hwe radio rights nko betumi aton be ya ahase enti no eno no mo ka se station bi atumi ye bi which right and kabetumi ato uko England BBC for still pictures for the station bia no em say nu ti na GBC de na favor omo say o ka omo say GBC for ni say omo mfa radio rights ni mo omo nko a so omo de ma GBC nko na say nka GBC regional stations no pe na ebetimi afa maybe omo so pese bring back the joy station me no omo ya adwen em favor GBC a component no doso ye wo print obetumi de ho ama ene ye wo radio eno so wo ho ene ye wo television wo ho eno so betumi ama contract no component no doso okay nti betumi atutum no maka betumi atutum ba bia no bo de no TV1 monje okay anasa mo Star Times monche because the ehia free way ho no we nya ni nyina we nso nya ni nyina nti wo fa se obia ne de ne ma na be yi obia nti sa wo hwa se obia ne de na Star Times entumi ntwa ma ye de a kan wani si nsuo mu se yom si Ghana beyond aid won sa dia China for ntumi nye dia emfa Ghana for ne push o na se na for kon board abai enye ball bo we TV na se TV na first enya dey twa na technology no mo ye o no mo dey call you o mo dey my service o mo dey my dia da bra ye pani for no hwe no mo ntina because no dey see ye hwe ya example ye man sa ma no ne enye se ntokwa nsi o park they are supporters over bare 600 to bare 1000 in England obi ko bobo amano ne agi ne passport cameras wo ho ye be hu nipa ye bone no ye be hu de otopento ano ye be chi no ye be season ye ma ne nko park na kebo sa nyu ma no obi kodin sa mo ne ye be chi no ana akotokodi esi ye hwan na wo chi no na hwan na wo ka se okay nya bi ne ye nya atwa de wo je twa no obi phone no de atwa sa de na da phone ayi so ne ye de ye no ana ene o mazisi nya kakra bi na ye hu o TV su yo okay opoku ye comment o se bottles ni ade gu park na me ni on PR kasa o se ni me du ba bia na message ba me so na me pa chew ohun referee ni kra de na okoma card no ye be de ni nya camera record ehun se referee ni ye mfum so na player na ye mfum so we ni we nti na ma ni ma card ni mpo oh ya sha se fefe frank ye nyina be so ana ye dem pa na kotokopa bobo am amfa yi anko no question o se bisa no no Star Times free ye de kura nam UTV nam kakra twa ma viewers omunya nsom kabo onya do a camera kura onya DPO ha ye be fix ye free because ye ni right no waje contract waje contract nso a kwasi konso no gina nkwantia kwaku sports ya ye bi bring back the joy wo so enu anu omugusi na sisi ade asema is this the joy it's not the joy it's bring back the love enyesa love this not love this ntimo ya omonhwe me feel say supporters do ba bi o se omote ne bi ase okay but ni nyina nti ase ne ade ba education ni eno bi e de be rewrem no nipa no be hu say me koye we ya asotwe na wo camera kra betumi atime na mkroma na ya chime say me koto bo wo park no ya hwe video na hu say me na me to sa abo no bia nipa no kwa ya de hu say next time ya bi kra na be TV so me hu say me na me di say adwuma no sa no ma ni nyina be ma supporters no so on behave referee kra be hu say me ye wi a e be kwa kwotena say ahwe matches na hu say de me ye no ma nye ni ye na si akoma ho contract uni ne na nkambe ka se nya se o kan se camera kura na bi ni wa ta wa kan se referee na ma yellow car mi se ai nem ko fa VAR ni bi ya se ai ba video bi am hwe Africa ade camera you kura bi ni wo abe na o be pe VAR ya Africa dey am from so ba si VAR kwa na malam bi across the night ya me se no ba ya maka de se ye ma na ka no wa ba se ba ade o ko hwe VAR afi se yes ye ntumi nye ba opepa no ene abotre ene pesiminkuminya ene hayen because me cat see nsem bia na no UTV omo buy program so Saturday omo kane ade say na my him say na me hu adwim kakra because me wura mu anso eno am ne kwakuye bo akasa was the same story say Proton Sport na e buy e betwa TV no e cat company ene ko Star Times buy still omo so na de adwuma na sen ama omo
conflict of interest. Where conflict of interest? Yes, boss. Met me that court. Conflict of interest. Oh, so ya now the yes, boss. Why? Was it casual can one? Cause happy. I want to my yes, boss. Concern supporters of Kwesi happy and friend Kusuka. Yegulo. Yes, boss. My uncle, why pacho? Yes, boss. I was on fun of pay my money about the chinso so bra bra. I could use some and a quackofa at the Abramonia de Asida and this sweet chocolate drink. See the union is your share and no and an payable sounds now special mineral tunnel in your papa pebinum na a fun time the Enqualana no pay be more. You be school for free the ana mucho mukaka onye ni boss open wa kai school because we sampa school no na economy we ko we neboa na ye de agudie mu nsem e de abram ye di kan a ne yehwe resource a week 3 no yensa e kan ye ewo ye various centers no meme nda na ehya ase ekoda nsoma na liberty ehye baako mediema ehye baako enra ewo Accra Sports Stadium house of folk ehye mienu ebusuan do aseti karim baako ewo domanso no aduana hye mienu ma kimfesa ati karim baako ewo Kumasi kotokwan hyebi bekum Chelsea hye karim baako na Ashanti Good ewo Boase o hye ka mienu ma 11 wonders entumi anti ewo bechem United hye baako Olympics entumi anti eka no na ewo daw akuapem no so Dream FC and hyebi sanso na Legon City so entumi an hyebi Elmina Sharks an hyebi Wafa so an hyebi na ukọ Akon Park ewo Takwa Karela ehye mienu Emantalize eti kerim baako sei na agopama so esi na yebomodi ase benya koto company fo bi ne no makasa afa de course no eno aho namum yeni kan hwe video no edu ba bi na etiobi akasa support bi a tim se de ekoso no na enya ade a na eyeyi kura na ya asefem na enya abotre so kura Makuno sabre ya me no kase enra nwumre me ne supporters chairman Owura Manya kasa na omo Convanoch Hospital na Abranti atu akasa no na omo ehwe sanse etu no ba bia koboye no na ewo nani nchen ho ba bia ono na afi etu ni kasa na supporters na afi na mema ayemre ono no da fom ho a usuafo ya tam na ekwa akose police ambulance mu no moja na enyi ni pasa no timuse na nya hogono so kra enra Baba Yara Sports Stadium and I deal with ACL teams and nya asema na asem papa kra ni nyina du ba bia referee Charles Bulu e koma card bia supporters no bo anyo so mkototo nyoma e call parks du ba bi no omu hold on kakra match ni de nyame adom mbo match ni nyina ewie ye police ambulance na fa supporter na sabri omu eko no mo na akọ Convanoch Teaching Hospital ni akọ akwahwe no ayarehwe no ebo mpa ese yebe sabeka mpanifo no bi ne no makase mo nyina mu no de esi ye bi na UTV so wo hwa etuo awokasa supporter bi a bebe ball no na mo chese nje me ne kotoko support omu PRO kasa chese rubber bullet omu to enkra na bi gu ni ka mu sisi a anopai omu de ko police station omu de akọ report a kire mpanifo se police fo e ba be ball ban no omunya abotre de menso du ba bi no ba ko bi abotre na ntumi ankoso ye nim ye si ye de akotutu a no akofa sa onyini na ba supporter no esa be bi oda no pa ne boma no e ba hyase no mo se wa free mu de ne mum e check se kire se otinkwam a ye mpanifo a doctor for wo Convanoch Hospital no hwe se ne be ya obenya no nkobenya na ho odin na wasan aba atiasefo mu aba betoa na adwuma so yenya omu de na ye dan yani na ye de akire baby fufo na yakwa akohwe eye EPL no na atwa wie se na agropama so esi etie first home Premier League game of the